DVC ni nangkut kanin tlai na April ni riat thawngpang krak chimlai chinram kul Hakha tharlam ton na ke angak mi ralkap ni April ni riat a Kalaymyo in Hakha le rami moto pau chu chun sumilam pakhat in zaan le sumilam panga le cheu tiang an shen na chun Hakha khochung in cheu kat a PSI salong le TATA Sky salong amang mi zong ralkap ni an salong an chu na tia kan thei chinram kul mutupi khwa April ni ritiang a ralkap ni tlai mi minung pasha nak klom lo an chang April ni suri zan sumilam pasha a siang thairun siangak che minung pali an tlai na I April ni riat a pasari an tlai chapna tia kan thei falam khwa April ni suri zan zong a ralkap minung pakul tukni in sianga a ummi in pau chu khwaltung chajin an chakna chinram chung a ralkap chol chang ning le mitlai khi nak an to mi athang chin lang mang ko na in ralkap daukal nak pe zul in to thiam se Hakha khwa April ni riat ralkap daukal nak chu warong par in du lo nak lang tar asi warong par in Federal Democracy timi chafang antel chun chinram chung hundang tang zong a ralkap daukal nak pe zul asi tia thawng kan thei Kalaymyo khwa a uknak la tu ralkap ni meithel mang in mibu thaknak an to cha a April ni retiang I anun nak aliam mi minung kulakwa an sang April ni suri zing le a ralkap ni khwa mi na chu fak ngai in an ka na cha a minung hlei ni anun nak aliam I minung hlei riat an tlai na chun minung tampi meithel kwan ni aliam na April ni suri ka dau nak a uknak la tu ralkap ni kale civil army KCA siam zong zaimazat anlak Kalaymyo khochung a ralkap le khwami ka dau nak umcha a aliam che zak leute in laitlang le a ador chung mi zong tampi an umtia thawng kan thei Memar murat nak pedu do Aung San Suu Kyi chu yan kungram then ni chwa lei pengkom bechai zung a uknak la tu ralkap ni taza chwe si I bechai ni chu April ni kullen ni a ani anthon than bechai chan chu internet line ruang a ti in voi ni tiang ani thon asi tu tan chun a voi thum nak bechai ni thon se ni hin tiang a do Aung San Suu Kyi si ni atun piak tu ding na ni si ni power an muri lo hi kong a do Aung San Suu Kyi si ni atun piak ding mi Dr. San Malangut ni April ni riat zing tiang si ni power mu nak ding kan zuam na in kan mu khori lo April ni kulin ni apak lan a si ni power mu kho nak ding kan izuam lai tia chim do Aung San Suu Kyi si ni atun piak ding mi do San Malangut le u jiwin chu march ni kulle ni thum thok in ne piro a si ni power mu kho nak ding an hel ko na in April ni riat tiang a si ni power an mu khori lo chu cha a do Aung San Suu Kyi taza an choi nak sul phun an rel khori lo tia BBC ni atel Audi ram ten peng cheu khat a PSI salong amang mi na in pau chu ralkap le pelak ni April ni riat a an kal no na I an salong an chu na hi kong he pe tlain miang khwa mi pakhat ni pelak le ralkap ni khwa boy sina cha an pek I khwa chung a PSI salong amang mi pau pau ni nan salong nan rak abdi lai nan up lo a chun kan in tlai na lai an ti cha a khwa mi cheu khat ni an up I up lo mi na zong an in kip a kal no in an chu na tia chim PSI salong tlai mi konga miaumia electric door ngai tu pakhat ni electric door kip a zuar mi PSI salong vialte chu an kan lu no I an kan lakpiak di tia achimve hi PSI salong in DVB channel le mizima channel zau kho si cha a hi bantuk in ralkap ni an salong an chu na hi asi tia mizima ni atel